Bog svima! Ja sam Jasminka i danas ćemo napraviti After Sun losion za njegu kože nakon sunčanja. Pripravak je prilično jednostavan i trebaju vam 3 osnovne namirnice. Prva namirnica je bazna i ona je kokosovo ulje. Ona je samo trenutno u krutom stanju, što je temperatura veća ili čim dođe u kontakt sa kožom, kokosovo ulje postane zapravo tekuće. Osim toga treba nam aloe vera gel i vitamin E. Obzirom da su sve 3 namirnice izrazito neutralnog mirisa, možemo ih obogatiti esencijalnim uljima. Ja sam danas odabrala esencijalno ulje metvice i esencijalno ulje lavande. U jednu posudu stavimo kokosovo ulje. Koliku god količinu miksali, imajte samo na umu da aloe vera gela ide duplo manje nego kokosovog ulja. Kokosovo ulje hrani kožu, dok aloe vera gel smiruje. Dodajemo aloe vera gel i dobro izmiješamo da dobijemo jednoličnu teksturu. U pomiješanu smjesu dodat ćemo 2 žličice vitamina E. Kada smo sve sastojke povezali u jednoličnu smjesu, dodat ćemo miris po želji. Ukoliko stavljate jedno esencijalno ulje, stavite otprilike 15 kapi. Ovaj losion trenutno je vrlo tekuće teksture zbog izrazito visokih temperatura, zato ćemo ga staviti u hladnjak i onda je spreman za upotrebu. Nakon 10 minuta u zamrzivaču ili u hladnjaku, naš losion spreman je za upotrebu. Osim što će hidratizirati i rashladiti kožu, sačuvati će i vašu preplanulu put. Osim ovoga, jako je bitno da unosite velike količine tekućine, ponajprije vode, kako bi se koža hidratizirala i iznutra. Nakon što isprobate ovaj After Sun losion, obavezno javite svoje dojmove u komentarima ispod videa, a ukoliko i dalje želite pratiti Do It Yourself Jasmine, slobodno se pretplatite na Fashion HR TV.